حسین فقیه برپرسی راگهاندنا پیاده لاوروپا لگل مدبکه کسین دما باش هنک آمار هاتنه بلاف کرن لی آماره که بردست ودا هیا درباره زیان جانی ینوان ایرشان چنن دم باش جبوه سلاوره جبو و اکیباوه و بینران براستی یعنی درباره وان ایریشن هوانه یکو دولت داگیرکری ترک لدیجی باشور کردستان و روجابای کردستان پیکتینه اف ایریش وای یعنی دمک دو دریج ده اف ایریش نسکنینه یعنی تاکو آنا وسا فرمی را دگینن لی اما او ایریش گستر روجابای کردستانی باکور و روجالات سوری تروجا النسكنين وهر بالافرين ب فروبان لسر عزماني رجلاتي رجاباي كردستاني ده هر تم يعني كريار و كوجيريا خوا بيكتيني ايرو روج ابقص سبيلين كو هدف هاتن قرتن يعني جي جنم خستخانه گوندی و مال گوندیان یعنی هاول دادن کو مثلا گوندی وای لجیه بویری لجیه تقینه کون ببن جارک دی تو باران بکی اف تی واتیا کشتنا سویلان بواتیا تول هلدانا جی سویلان نه جباره جهنسیه عسکری حیا آنها دباوریا من ده ترکیا ده همو پلان خوده و سيناريويا جو تقينا اسطنبولي تو انجام نگرتنه و ترسيوي لدجي تركيا وگريايا جبوكو حمو برسگريكن خوي هندري كو درخين جدرفه هاول داكو في إريشان د باشور كردستان و روجابای کردستان ده پک بینال دیجی سویلان بله که حسن پنچه شور ترکیا پنچه لپو پنچه هوانان اللي دیجی گلی کرد بگشتی و اب باندوریا و الحمو سوريا والحمو جهان جي شاركي وسقو بيو فرقي براغاندن و باندوريا و گلکی وزارت باربانی ترکیه دبیجه ما بحثیاری اویرشانا پیکانینه تو کسکی سویل یا تو نواندک سویل نهاتی آرمانج گرتن اما راکو بردسته و هیا او چه دبیجن چقا کس هاتنه کشتن اف کسانا چقا سویلن دناف دا جن زاروک هنن جهن کو یه سویلانن چقا سی کتنه بر ایرشان اما رکیرسا زلال یوکو جمع و هیا هون تکارم بدنمه حقيقة أنا أمارن قشتي جو هيشتنا دستما يعني أو قلت دردوري ديركيك وهاتي هدف قرتن دردوري بازده بركتنا أبجي كسين سبيلا بلكي هناك يعني لشقريش تذهبن لأما بيتر قابيتو قنداد دي آرمانج وجندي دبرده يعني بدن قافيكو اب كوش برين كوش عفرينه بري خدانه شهبايه تدشي وان جندي كو تد بجيبونه توان هدف دقري تي واتي كوت سبيلان هدف دقري نا بارجهن عسكري برافانيا ترك وزارة برافانيا ترك برا شد بيجي برا بيجي بأبقصي والله ما بارجه ما أرمانج قرتين وما أبقصي جي يعني ما بدش خستيه أو وك سيناريو هبرينا وك سيناريو هبري وحياة أنا تركي بيكتيني بحزار جاران كو بحزاران جريلايام كشتنه وبحزاران قصدي كشتنه وحياة أنا هاجي نا قصدي شوية ونا بقى شوية باشه كاكسن عسكرين سوريجي هاتن كشتن افجي لدمك دايا كو تدي تركيا حولا باشكنا پیوندين خو بحكومت سوريا را دكا اوي باندور لسروان حولين تركان لقال سوريا بك دباوريا مد حياة أنا ما قلت يعني داغير كرا ترك
حیا آنها دربین خدا دی ایریشن خوی هوانده فرق و جداهی نخستید نابر سویل و عسکری و نخستید نابر کرد و عرب و نخستید نابر ریوبریا خسر و رژیما سوری تی واتیا کو جبو کو آرمان جخو پیک بینن او به هیچ شوی لتو پرنسیبن اخلاقی نانره برچاب ناگره جلوما از دید بیجم یعنی ددما کو هاولدان هنه کو رژیم و ترکیا کو هنکی نزدیکتی هب ببن و هنکی دیالوگ بفکرن اب فشاریه که ددید یعنی مساجه که ددید رژیم سوری جی داکو یعنی داخوازه وی گهنه حیا آنها جبرکو رژیم سوریه تو مساجی که وسا ایجابی اوبجکتیو ندایه ترکیه داکو دیالوگ دست بی بکش دو ماشی اجا فشاریه که و جارك ديجي ازوي بيجم حيا انا تشاوا بجواكا ناف دولتي وتشاوا روسيا وكواليسيون وامريكا حمو بيدنگ مان درباري بيتشتي دروي كوهيه وحمو كاس دزاني بدروي وبوهانا ياوي اريشا روجاوي كردستان دبي حمو كاس بيدنگ وهر وها دعفرين دي يوصابو روسيا ريدا وريجيم جي بيدنگ ما واز باورم و رژیم جی و بیدنگ ببینش بر کنه خودی بریاری خویه باشه رکاتنا که بود جنابرا حسد و ارتش سوری دبو ریگیری کردن جوان ارشن ترکان و گالاکس لشکری وانجی هاتنا آرمانج گرتن برایت چما به برس و رژیم سوریه وقت من آنی زمان رژیم سوری نجی ایروده يعني دست آلوزیا سوریه که دست بکریه رژیم سوری نخودی بریاری خویه بریار رژیم سوری به دست روساده به دست ایرانیه باشه هفپیمانی ناو دولتی چما برسوای به تایبتی راسته یعنی هنکی آگادارن گوری که بری نهاجی شروع به هبون لی اوان مزنترین رشه بوسر روژاوای کردستانی که تکرن هفپیمانی ناو دولتی برسوای گل بو حسده چه بو؟ یعنی هیچ حسده پیمانی پیرا کرده وی دهشه و حتی نها؟ هيا أنا هات برسيدي كواليسيوني يان أوروبا يان أمريكا درباري في إيريشا هوفانا نينا هيا أنا ها كواليسيون أز باورم بشابوشانيك يعني بشوازكي وشابي خوبا بوشيد سر في كريارنا بيكتي وقت جارا جاريكو دا عفريني سريكاني جريسبي و آناجي في إيريشن عزماني كل سر روجاوي كردستاني بيكتين وأز باورم حيا أنا بيدنج جي بمينن ومدي ترسي وينا يعني قنصلية أمريكا يهوليري بانج لجالي خوكركو بري خوندن روجاوي كردستاني جبركو يعني ديار وشارك روبدي يعني أفتي واتيكو چرایکی کس که هیه دان بو ترکیه جبوگو جارکی دست به ایریشن خواه یه داگیر کرد بکه دهنده روجاوی کردستانی ده کواتا که کسین هن پیشبینی دکن که اویرشانا تانی عزمانی نبین دست به ایرشا زمینی آنکو بجای جی بکه؟ یه ما اموید بینن یعنی ترکیه چک کاره بکه لسر خاکی وی بکه يعني اگر جو هاتو يعني ريدان هبجي كواليسيون ان روسيا كو هاتنكي بجاي و إيريشكي بجاي شيبه وبكن جبركو او يعني جبري دويت خوازن ببهانه هرم اولا و هرم جو حياه انا هاجي تركيا بيك انين وداغير كرنه يعني برترين اولهين هرمانه حياه انا لسر خاكي تو كومبونين ارتيشا ترك ان چتين وي لسر خاكي سر سينوري روجاوي كردستاني نين باشه حل رهبری خسر چه آلترناتیوی که یعنی چه لبره ده چه بگل هم بریوان ایرشان حسده پیاده الترناتيفا ما سيما جان تاني يعني قلي مية برخدانا مية
يعني شركي كوتي بردردك هيتا وحمو دنيا بيد زاني بي شركي ببهانية وببهانية دراوكي وسيناريو يكي اب سديل واب خلكي مي روجافاي كردستاني بين ارمانج قرتن بله دوی دمیده اگر گو هاتو بدنگی آن دولتی هبو امی بانگا خو بکن امی هر هاولدانی خوشی بکن یه سیاسی جی دیپلماسی جی لی اما هر هاتو گو بدنگی کبو ما تنه ریا ما او ریا برخودانی ریا گو ام هیدی ما باوری ما به هیزن ما عسکری هی باوری ما بگل ما هی باوری ما برخودانا گلی کرده گلک سپاس کم که کسیم با بشاربون و سپاس با برز حسین فقه برپرسی راگاندنا پیاده لاوروپا گلمه بوی گلک سپاس کم